how I want to sing and shout. Take a look. It comes in varieties: wheat, soya bean, and maize, green mix, and special mix. They all have unique taste. It's pretty simple, gotta find a way to follow. I serve my family with Oliver Tom Brown every day. Yes, this is the joy I'm talking about. A great start to the day. Oliver Tom Brown, you want more. Do we have more of Oliver Tom Brown? Oliver Tom Brown, you will ask for more. Keep the words away, I gotta dance just. So the next 6 months, so the next one you will have to survey your care. Then we are ready. My go back and also I am. Why? You understand? Why? Until they were having the and you can plan us over so far, but good is jelly. But I have professor rice in the area. And you some why? Hi, Akoma 87.9 FM. Akoma mun sam dwumadie so ena waso egu awutie he gado ene Henrietta Jesse wo mu nyina ehwe dwumadie yi lifestyle hetisan so ena Rahim Adam Thomas Kuwodo Sulemana Dabe Abdul Omonso ehwe ne live Angelina Boatima Arthur Omonso ehwe ne live Evelyn Owusu Asase nyame yadomu a wochina eye ne brother bi birthday nti yankwe na yankoton ademra ye ba ye bekwa homa ne so your phone lines no 03224 98035 03224 98036 03224 98037 and 0243 114497 Breno Swan wafre na yatwetwe enkomo kakra yanko Amuzo. The penis doctor way or one member pa me see bema wasa bema bi wo ha ne bema na ho nya akono bema bi wo butu wo ba so asesi anyway jemu hwe ne ho achi koko yare ne ha wo sisi emu ha wo me see bema wo bema na atwe aye ketekete a Dr. Amuzu say obema wo kase emu aduro ne watimi dia bo adwuma e wo mpa so nyame ensha papa penti Amuzu efrefros Amuzu garlic bitters no wonum bi moja danti ni mu na ne ma moja dia frisane ye Amuzu keba bitters no from your person from be Amuzu P herbal mission there when I'm your yanumbi Amuzu about Miss Malaria Yadebako Tafu Club says I recommend Dr. Amuzu back and when a butcher and cry Christian Village and Pima filling station anymore Sunyani area 3 man auto dynamo Tachiman Zongo Chinese house Takrazi is Sponsor Stadium Junction for Dr. Amuzu back and I was 0247 776743 0247 776743 Dr. Amuzu and I was Mauji here Chalo. Dr. Muzu was the penis doctor. Hey, give us all givers. Scientific herbal clinic. Or say we are good in the balance. Bema akola na se penin ana se wanya nkwanhia ama o no penin bebe ehho atechema o se fabra givers na omomonia na omwa afi nso o fa adwodwo uti pai o home na nsisi so malaria west pain obowa typhoid ni nyina bra afi ye physiotherapy nso massage counseling no ni nyina ebi ho ye scan all laboratory tests nso nyina ye bi fabra na givers a doctor for ma bene papa no ono mo a onyi sa dompem yare nyina mfi ho mfama ho Yami on shop papa penti give us something back and ke no pemu hawo no pemu hawo brana no pebu bo betra dia kwakwa betra ye wode no kwada so ye ben Christian Service University College no Monday to Saturday on panel so ko se nwme no nsia ene ye adwuma fresh 0243 438482 0243 038482 and 0200 771202 0200771202 Ofra Onsabeka bi eye Oliver cereal mix Oliver or say or the Oliver Tom Brown or the Aba Oliver
win mix or the aba Oliver Mellet or the aba na fi Oliver special mix and also or the biaba na adwuma eye ne yeso nkokra che se mra wo be di bie no ankasa ni pedua ni no e ma wa hoden ankasa a wo de be ye adwuma ni pe bi wo ho an odanya ne no hututu na poso o se stroke yare no udi bia entumi stress na etu ase kra ma wotimi ko nim blood pressure e bra wo be di bi e yifiri ho kra ni pedua ni mu yare ho do a wa wo tin kasa emma wunya hoden ye adwuma no se udi bia ni nyina entententem na akola di panyini di abrewa di akokora di obi anhwe bi na mo ano Obia di and intimacy wada eye Oliver Syria mix and a period and Yimrana Joe. Ubetria di Oliver Syria mix and a de yinga. Miss Wada Wubenya be a came online company limited and the Oliver Syria mix Adiaba Frayan Yang. I was 0507 169417 0507 169417 and 0243 519495 0243 519495. Oliver Ose ask for more and it's Bomadia. Hey, God bless, oh, God bless. We are the parents say we nipa na 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 ho tutu ekuro baby obefa bia na obi a eye ho na Dr. God bless bra say ekuro tutu honam na doctor reject you or say bra na omoa de edi mfie mi no apa ho kra no obetumi aye aboa ya rebi ho ton kola to me friend asabra e ma omunyini anya fe ni nyina Dr. God bless obetumi aboa enia epilepsy eni yare ni nyina obetumi aboa no wa ni nyina de am Dr. God bless na bra na onsa ukuro yare ni nyina emfa ema ho no kwasaman into Bomadia na kwaskra ye Presbyterian Church in the edition Old Health Insurance Building mo Accra Dansuman and ye wa 0243 641 860 0243 641 860 and 0277 744434 0277 744 434 Juada kwasimi min down the pano nsia pemo kwasi anyumre no so and God bless was what do yadi and beba bra wona won fa man ye trawai na enku eye foko 2000 bookshop and station hona ye kwaji books papa na free ama ye ma no ehuna de nursing training colleges senior high schools junior high schools lower primary class 1 to 3 upper primary 4 to 6 mesika hu kwaji books ni bi ma wo mo pencil ubenya bi wo eraser benya bi mathematics set kara rulers mathematics books ni nyina ubenya bi wo exercise books notebooks hoso ubenya bi wo ho bible versions ni nyina ensori ye muntu so na mo kwaje binton e ma mo asofofo ne mo nso de manyina enu ti naka de one set me yase say foka 2000 bookshop and stationery ye betumi atonton mo mesia ho akade yi nyina bi enu tutumri kamba na ma to na bra na beje ode kuma se KO4 KO5 KO6 KO old playing building mo ye wo 0544 000015 0544 000016 and 0544 000018 eye grow fine the original emoji drone no makase say akokra ode no abrewa ode no adrante was so na no so ma me bu mienu pe na no ye na me no ma de no obi o say na e wa hene na mtena de na wa wo pebiem ask for more Dr. Grow fine abande de e jima ko anu ai ba yanke ko de wa ha no ho hwe mo say ko me yi kwa da na be ya pato na aka ko ni so grow fine mo jedro papa bema untumi ni di adwuma dini ntu kofia so didi nya hoden na wo ye kese te se me otima ye kese nse bema tentren ni nyamfo te se konde grow fine and betimi aboa wo de nya ne awaposo no aposo nsa cheche sasabro how grow fine mo jedro na mo nsire me nya kese ana sa na wo da na dwa wuntimi na de fe sleepless night wo da so woni guso sa na de ache unum grow fine aboa na ho na wo krokra obabu nsa wo bre wo te yawo emoja ne maye nsise so ana se moja tu pa no grow farm moja dro esiese ni pedua na amana kura nim so oba ho be ye fa e grow farm kura be ye fa grow farm unum bia utim se o grow farm yan kasa enu tim so oba de ma usanka grow farm moja dro no ebe na misi aba kolena keba Ashtonbrom smarter ba bo se Fredman Sabal apidanka ba pia leaf ne chemical herbal shop biamo ne so benya bi o ti se advance ne nam na wo mo bo wo mo nyom no a eya bo mo de na sa na wo sa
no wagina no grow fine moja duro papa grow fine moja duro papa moja duro papa moja duro papa grow fine moja duro papa original eno ti me so saka kra te say dey me say area no agina no atobi na ubem the guitar back clinic wo Kumasi Amekom roundabout Yaben Bank of Africa Fred Dr. Grofine L0244 596532 0244 596532 menu abema bi aika dankwa kwesi watema or shedwumadi yi live papa mache no fe Roma fertility and specialist ehon na nkola su fi wo ho entika ho an so wukunu nsa na mo nkonkwaje mo ma e wo ho na nkola no wo pa ahena sa ya wo pa bia no kire doctor ede bema o se cancer diabetes stroke hypertension bia e ha bia ka ho tru mikako bema ne wo ba wafa nnamu yare ya doctor fo no me se omo abni yie ka ho ko Roma wo be ho Roma wasu ya boy PT junction e ben so e boy fitting shop no fresh 0204 227 858 0204 227 858 Abenajen was am busy pa ba konkonsa sweet me Savior Foods Savior Dr. Savior na akokofa aduane no aduane a wudi na ese ye oni paduane mu adwuma o se eyi nyarewa we diabetes ulcer dry throat sleepless na nyina oye ho adwuma o se di na aduane ni bi na enyi sa nyarewa we nyina ensan fi oni paduane na ni paduane enya na pomuden enyina brane Dr. Savior no o se brane beje bi e won ho nyame sure Dr. Savior aduane na kache nkwa na betu enya to san say special enya no adwa bi mu friend 0577201495 0577201495 and 0555789698 0555789698 ofra Ubenya be Mavis Abaka on so Shedmedi live Nana Pogasti on so Esha Abdul Karim Esha live Afe Yanko Ahomane Sway na Yane Yatia for Enquache and Como Kai message media who should be our Kings TV or Sacrum TV and Afe Onia TV Facebook Akoma 87.9 FM Mrs. Subium so we'll share Akuma some Jumedia Nenya Akoma Facebook page and a Woshanwa Miss Rao Kwana kwa hwehwe Akoma Facebook page na hwe Akoma mu nsam dwumadie yi e wo so nyame nhira wo yankwa hello Mara kuja meni abama memu aha o ya shaje da unje taya mame wede wa oba waje nya Robert am ka sefi ko kyunkran se pam mame wada urumo o se ye ya memre muno wo be sakwa na je se wo gwa wale na wi o na meme chono ina mini ebe ma no suno na asemu ye de ntino se yo bia wa asemu wata nke e fo de go be nya botre ake chim na asemu wo ho a wo mame agoso wu tanya ode de bia aboto ana asemu ye de ntino wa to papa so fika ta se de wutia ke long je ni tingo botu akata de misira mo be be me no bia ma no agoso ma da wo ma go go be bia ban teno ina mo cheze de upon him black FM. No me cheche ni zemu. Na se bu wonya popona, get up on the nyame onshraw hello Hello. ya mo hamba Akoma mu nsam dwumadie so ye tie wa wi amini aba hello ba ye tie wo yankwa for frost want me nyina so hello Hello. ya mo hamba Akoma mu nsam dwumadie so okay within okay man en kwen no one son of one day, no senior, no function, and man. So, don't I saw so my fire, and then no function, and I'm not for Mamma. You look like us, you self with another. Nyame shao papa Bismarck Ejare wano so edi ato so was share Akoma 87.9 FM. Thank you. Hello. Mini aba papa baby. Mini aba ma pato papa bi. Baba. Why? The young lady material. Mate. Observe no yi picture kra do go to Facebook baba. Mini aba condemn kan bi. O se so won nama obi enya stroke. The next stroke kra na yare kanipa ho. Na se obehwe wo ma na ebedru baabi o ma tete won chen. Senye yare mu o da ko su anya yare mu kra na o ma tete won chen. Now what she win I was moka say oba no so se kakai. Wasi wo hu nanimu afa nanimu aye ne se kakai. Oba wo ti o se kakai. Oni e ma ni claim kula say ofanye nipa kula ontimi. Ye ko school no but ene
On say Obdoma Sementino, the Equibiano, Yakika Cheno. But you the American man say, on Shen Holding, on Nejuma, on Fan Senipan and yet on Tiasi. Now also Berman, so now Tiasi, not a bay or so one Tiasi swampa, yeah, one Tiasi swampa. The baby maybe no, obey a may Baba Chabarefe. No Crawford, may obey as you see media in ye. On Shan Holding, baby will be old tipa, but obey not the John say, so I'm Alaqua way, South Korea can be our show. Yami on papa yenua bema pato Collins as wo yes prayer e wo tede that hine junction wono so ehwe jumedie yi live. Hello, mini akosia ba papa bie. Mini bema papa bie. Mini aba ofakwatani masomo asante mampon kofi ase no tanko. Mini aba mame emo aba so ma hwehwe wache. Na hwehwe wache papa. Yankopon hira pa ne jumedie. Media mini abema na meki bibie kakra kire no. Oh ya wunim de wo benya esi ankole ya wonti wani hwe wo mu yi ene obi hwe obi bawo ekole ya ye na nkomu enhwe wo a ka wo ba be ka che ma ko sia se wawo na wo hu ma no wo na ye hu omo mo hwe wo eti de me ka che ni abe ma ne se nye se ne fata bia no onye no hwe kora no no ba asase so ase na me nua ba no so won pani on fa ne nsan nya adwuma awade a wo kwa ma me no papa ni mi de awade akokokwa unsenti menye to fa nsa enya adwuma pa medase mini aba nyame onsha papa Eva Anane o hwe ye live wase me hia WhatsApp number no menim de enti o hia WhatsApp number no 0245301462 Eva Anane 0245301462 enti ubetumi a WhatsApp me. Hello good afternoon. Akos. Christo Adum ye hu ye. We dey wa be a big go taxi driver coach. Yeah. Big J. Yan kwai. Na so ba so ko ba wa ni we. We la so so many is there and to be like that you. Then mo me for that no so na sa sama no. You sure say what's up no the promotion among kid man wa be sira mo. Da ma ka. Yes so ya da se bebre. Hello. Yamwa haba kuma mun sam dwumade so. Let's move on. Yes, you were you within. What is Robano? Okay. Oh, and Sana Cotoeno. What could you know about the side? Edemano. Yami on show since Sana Cotoyano. What the Kuna Beman side. Hello. Hello, Yamwa. Hello. Me patcho me fidie na watching kwa for mama. Amajo. Ya jusu. Yami adom yankwa. We port ni na te de no mo kan. Ni na be wo be se ne be ma ne hwe ene ne ye bi anya die bai. Port no wo mu na ji sa to bi na ba ne nsa na wo de koye. O fa no so ta ta na china we de na chide o de nsa protest ya function. Akoma be ma bi jafo ta nwale. Wo ko ne ni kwa ta de nsa ko. Na je ya wale de etimi dia no ko ka ya mi bi o de ma wo fa ni wati. Na no wo nko na ko ka je bu jafo se dia de Paul ye mi change mi ni meja. En fa na nka ho. Apa ta na ko de so bi ehun so abayo ho ajo nfa ni je be. O de nsa na ko amomo agi. Na ho ne nso ma wa ta no mo ko wan. Eti ya no na ma boy no enya ba bi nka boy no wo ye bia ye. Asa mi nje asumi nya ba no. Se me ba no so wa ta na so. En sa no de ko no kwa na ma na na ye gwa kwa na kwa anga. We ni port bia. Ame nko no bi mra bi ma. Nyame ensha papa mini ba dora asema bi sai no me patcho de bi akua okan ye ho akoma mu nsem ha e wa akoma onko station bia. Hello yamwa ha o. Hello yamwa ha o. Yeah na mbumi de we dey ni ba bia free me kasa free akimoda no ha efem na na nyame nsha ye tie o na ade abeka na se ma ya de pa so de program ya ba na emema so de na di ma kafia na no se apa enu ti no emema sa
mema sound bit me nyache Nyame enshaw ye pa yanko eye 0322098035 03224 03224988035 hello. Good afternoon, Mama. Good afternoon, Mira. Hello. Hello, good afternoon, Mama. Major Suara. I'm Pastor you be my Pastor Bra Prince and you make us a free soon, Yanni. Min Abama Prince, Yanko. You Pastor Mamma Dassi. Pardon, Kaka mechanic say. I am Pastor Brano, will go me many massacres, with the mechanic say. Senka Assemna di Obana Cano. No crabby any man can dry a throw out see Uki Cano. I also never channel the only a Casani who say the Obana Cano. You man a woman pa by a frown. Wakati kone se Uki ka by count to the Uki. The Uki card and so can wait me. I am a America can no wedding como. Here who said the Obana Cano. In Kuntumpo no Chana so Canoque. But when ya learn from my interior as a new whom no crepot room. Into the American say or say. Yes, I'm fire brand and yes, I confirm you who baby no credit and I'm the America as also you say. You are no crown crown they say we never to know show because that's a day department. As a can work on. On shop, Papa Paminia Bema, hello. Hello. Memoir back, Memon Sam Jumedia so. Yeah, no, Nanny Quay within. I'm in the rabbit because I have to do my nap. The American I can't say. A woman of Banada and San Coy and Wanya, dear. Name of Mabusia, Bama Nabusia for no so. One poor Banas and yet I'm some poor Banas and say, I want to come and I'm a man sick. And one would tell Bana that she acquire or Bana one day. And San Obano so then San Beco, maybe did it and a Beman Wawale, and the San Commandment of one in San. So you'll be a poor Banas and Mamma Fakwa. And I'm a friend of Bannon West, or Casa Mania, Magic, nor Casa Mamma so. Many, not to want to me and Flower Banner, want to me and Casa and say, Fan Sana, no, I didn't Sanwa. Now, I won't park for an assem. And until I'm out in San, and no one poor Banner Sam Dada, and this uncle in San. Onyame on shower papa mahania de afrefo dwumade ni nyina ebesie nyame eyadom a wachina no wuramuntem yachia International Central Bible Church ICBC asafo nyina Prophet Elisha Abu ene ne yire yamame Agnes Abu Pastor Ken Pastor Patrick and afa Sister Love yachia mu nyina mame you ene obia Pastor Marco yako my Lydia ahodwera na about Vincent so ne adwuma efuru nyina biem na say at some at acheche fo so o ma biem kotwi na afen so anti mage and anti Agnes o so takwa o so biem so na time district Musa Idrusu madam ba ko ono so wabie mo time district amanfo 80 yechia ona aka nyina nyame on show Mr. Nchi was Santasi station hono yesi wo mo bia tumpa erade nhira wo mo fans of Akoma mu nsem erade nhira wo mo make free e wo Germany erade nyane kese Prince Owusu wo UK erade nhira no pa all right the fans of Maa Akos yeah Maa Akos so e wo fans of Maa Akos yeah wa so person join no na wa frame number no a winnim no na ye de wo agent condemn Amako me de na ya na wa kakra abena se wa na kan bro na wa na ku ya wo ya sa me kama kan fo akam 2 minutes na say the bro abena se wa na bro me kan me twa ma bon kwa Dr. Grofa kwa be wo be kire na no se awale boni bi anto kwa wo abena se wa UK oboye pa she ma ya bra ya mi sha wate na ya na wa yo wa we ni twa peto ni boy ni dabra na fa kakra go na fa to bi wa Abigail my wife papa say afia bi we dim birthday na mam say last year dey wani tua dey ya ja wa hu dey o so dey wati ya ba je me ha na am live gaso filling station champion on dey to petrol kranza obi mu den one logo mu nyina am fa na mo nkoto ne dey wo boa e wo form nana kwadwo Kings TV yes ono na fire nana kwadwo Kings TV una o streaming nyame nhira o pa say wo share live Georgina o Bronze okwasoro BBT Church George also o Bagana Breniye Mr. Kankam and Mr. Fojo enso so Dallas ana yeah Mr. Fojo Dallas US
Galaxy Mix me many jaba kope. Mama Fia Kentucky. Eye aboduam South Africa one bebo aye nuaba no. I mean gift Kuwait. Gift me am ba gift Kuwait. Ekuya Jones fin Iceland Friends of Condemn. Me chemu nyina Pizarro Nikita. Awade for nyamisa. Nyambo a chere beto aso. Yebesa ya to aso biem. Yes, Sister Vivian Edison can be brave. You are banu and in some year no channel. And no ye boni de na me say ye hu na tro. Minim second ye call do one e wa ha say but into Sister Vivian or remind me na me enshra wo ba. Say uma is kana bi in case of ama said o ye pe. Frey ma ye nwuru na ye nchiro se bi akodi we num. Bi ana se kwa ha why na nya fe. No libi no laba. Bibia dem fenchem oba bi na oba bi amase we champon na wo nyina Saragana gifty dapo wo nyina ehwe bi nyame onhira mo ekina ye besan ehia ebiemo na emom no aye Dave Joe Amankwa na fe Emmanuel Owusu Japan emo a wode boy na no asemi hu se wode ye video yi bi akwakoto Facebook na o hwe se de wo si ye fa ho a na chese ni kakura keke Sister Vlendanson Rahel Pearl wonu nyina ehwe bi sanso na Mavek ni kunu Mr. Bosompem wonu so hwe bi ohima beki so de hima na Erikobi onso Sister na woman so de ne de ba me number condemn me number number be mami 0242 836029 mo mo hwe me number no 0242 836029 me ncha me yire condemn wa Magnus nyame onsha wo papa so hwe me yi mama ye kese papa wa ye kese ampa mfumpu anyina hyehye ukomu grow fine don't am bajo wo je bi den wa hwe wa mo timi nyina afu ama me mo efe yi pa wa bajo grow fine mo no se me nyeba akomre no yo ye diaba Sister Diana ewo Italy wono so ehwe dwumadie esan ebi emaye wo hye nti amonko so President Minister Georgina mo amono jamfo UK amono nyame insha papa ye twa ye waje nkrato ye ba ye ne akasa ye doctor 1 grow fine 1 doctor wa ha ye ne betwetwe nkomo enya ye ho ye ba sisia Amafue soja neba no mushe. Masa, mumpa. Se say the miamini bosu no. Bright soldier capsules. Dima sema mamio. Share. Because on kwana ni bright soldier. E free bra me chance se me use bright garlic plus no. Me sana tititi ni nyina no. Mani so na chiri me. Ani manu ma ato nyina no ejai. Mititi se okonko. Unim we nyina na odi asie me. Abra me complaining me sisi. Ani matinka na akofom ani obi chire me bright soldier capsules. Eje tuato raw. Bright soldier. Etimi general body pains. Bright soldier and a bright garlic plus. Aya tatashi. Kwa pharmacy chemical. Any herbal shop will be able to bright soldier and a bright garlic plus. Etufonko Greenfield Scientific Herbal Clinic. Ewo Nungwa Dogon. Last stop SA Junction. From 0243-983-906. And 0261-651-898. Bright garlic capsules. Aya dro tatashi. FDA. Ashishwa sa edwedian kratoi ajatum seye. Yama mwakwaba edeba Akoma mu nsam dwumadie so Akoma 87.9 FM na so ye kasa ya no ye nua bema Uncle Paul wa fresh sase tie bia no nyame yadomu a efia das wo dwaboom Uncle Paul sis wo dwaboom kura no a wo begyae na wa befia da no no so aba be yine ho ano bema na nyame nhira wo bema mu an wa kyerɛ sɛ wona mienu ntam no ene ma hye ho mu ene ma hye ho no na mo ye bold sa wo mo ayera no he wo mo mba eso mu ni Akoma sanso na ya wada nyame ya adom a we your friend is saying Kwame Asare galamse boy no enra again no so pedogi style no ne boy no wono so se nyame ya adom a ya wada obeba nyame nhiramo sanso na Mr. Preku Ketu papa wono so se abusia no nyina no wo mo wonsamka nyame nhiramo Mr. Preku ono so ne abusia no ebeba Bridget Etwan Trobi epese yehu entro no Bridget Etwa obeta ha wotwa no de sa no Mr. Preku nyame nhira wate Dr. Grofine. Yes madam. Doctor
Maa Akos Doctor na me dampo with my main shed and this. Doctor na apomu to say. Nyame ado. Go find that room. Bibi ekoboko. Moja ne brane butu. E die frusade. E die frusade wentini ni mu. Amma bibi bibi koso kama. Tu Dr. Grofa ya no sarete. Bibi fancy. Doctor wo kala no kra nesis e komi no. Wo pese wo hu kala Nyankopon de ma wo a. Fa Grofa ye wadru. No, be fine. Doctor, and a young square, and I know, yes, ma, and menstrual disorders. Okay, and not your sign she be a so. Yes, Janua. Yeah, that won't see ni mono. A ben Naniama Mujadi for sunny year when we come. And a doctor, you're going in school. Meanwhile, man, that's our frames and menses no. Yes, and Sisu. Yeah, dear, a hard drink pa. If we say, Umua, your Casawi, no two one among. Umanya home for so. Intina menstrual disorders no. And one yes abo hunderu. Okay. Said the can you can menstrual disorders. Let's just say menses and no maybe kuyi. You can't disorder pen let's say it's not in order. Yes I think Yakupon ye no. Ne say Yakupon yes I think Yakupon ye dia na ye yare. Yare so dia ho sunsuan so ho. A wa nya obenya problem. Nti said the can da bia ye ba ye tufo. Ni asua de. Na de can say ye nuama no. Ma obia mfa ne mens eni agro efise Nyankopon wa ma oba bia bonini na wanhwe ya o mens nti unyaba wanyaba memo nyame sobo efise Nyankopon wo do mana ma aka ho asase so na o mens nti wanhwe bebo okay said ye ka no yesi yi ma nsia bia si ho a yi ma edu bia si ho a emu nsia mens nkoyi esi nsia no wo menstrual disorders ye de yare diagra ma yare afa ya adamfo afa ye nti wodi kwa ye hu na ekun ye na ha ye enti ye besre se ema hu se o menses na enkoyi a yare na sa yare se de meka na esi yi ma du firi ho a esi ho a emu nsia menses enkoyi Maa Akos ba ko onya ba wasase we so wuyi ma du a ba ko niba wo hwe wo mu a wo ne wo start school bedu sa abre ye obinwe no kre nyanya kopon na ye ne sa wa na wo ye ne ho sa na ne enim na ye hu ye de ye mfa growth enye adru ba ko benya fibroid enam ne menses a onhwe ne ye nti e ma bebre de no abonten so a wo manya fibroid kra so wo munnim ye sa da be ko hospital na be se wonya fibroid nti men fa o menses ni agro de to so biem se wan hwe o menses yi a se ye yawo se ya wo be transfer de ama o baba yawo no e be severe than wo de no nti menfa o menses eni agro o menses nkoyi a ebe mo wanya miscarriage nti ye ma nu enua ma nu bi wo ha onyem batesei enam menses a enkoyi nti ebinya low libido se de condemn kan feelings unya ati kokra ati nti wo hu de ye friends ye adepa e wonnam cause feeling woni bi wada ho setim kaja very good na wenu nyina maba wa nyina mo no wanfa wanhwe ne yi anum go fa ma na nsi a ukọ many so a ubenya problem kese pa na se de ye kan yare nti yare nso se ehu yare nse de sitie adame ka se de kan friend ice cream period very good and all the eba na numa to wontimi ni di aduane bia we ma ne bia wontimi ni se tofe no any ice cream no na obedi me bia no ma ye hwia very good tofe ko a na omudi papa so wodi nsu bebre ba eno so problem eno kra na ma menses ne ma no very good de to so biem de premenstrual syndrome ono de akabe 10 days 11 days ama menses na ba no wo kam obesu saa kopem se menses ne beba if say moja de ba no ayetic moja so say ensuo but say wo no a na chese mu ayedu nti fantiri no mu a wote yawo kopem se beba hwe grow fine e kira kwa saa ne ka no no ne se ni daniel e bewu saa kopem se menses ne beba na wan hwe ne yi a eno so betimi ama awo abo very good ye frɛ ba ko amenorrhea eno de menses no bi wa mfie dunum na mai mfie dunum na mai so wonya yi dabi so on top part very good a friend say fibroid na oboaboa no no atwen hwehwe grow fine wonum ya menses no ebeba ye frɛ ba ko oligomenorrhea eno de bosome no eso
to ko baako pɛ wawie bosome ni nyinaa ko baako pɛ wawie ɛsɛ wonya wo yɛfrɛ baako dysmenorrhea ɛno deɛ ba na ne na kokɔ mu po kyɛ award de no no wɔfefe ne ho yɛre kɛseɛ paa a ɛha maa no nti ɛbɛhyerɛ m sɛ woma grofan no ɛmɛmo yɛfrɛ baako menorrhagia ɔno deɛ ma na ada ɛbɛba no yɛntwa bua bosom mmienu bosom mmiɛnsa very good wasi kwan very good nti deɛ ɛka ne sɛ ɛma no nya wo menses no anyɛ ɔmkoa ne nya problem o yɛn nso nya bi bosom mmiɛnsa na menses ne ntwae deɛ a na de asɛm na ɛba nti ɛbɛsrɛ m sɛ momma grofan ɛnyɛm aduro na mo no no sɛdeɛ ɛka no nyankopɔn wama obiaa wama ɔba biaa bɔnini but woanhwɛ yi a wo menses bɛma wo problem sɛdeɛ ɛka no yɛwo to asase yi so si ya ngaa ɔbaa nyankopɔn de nkosua 1 million ɛna agya wo kwan aba asase yi so Dr. Mr. Paul Semame na sɛ meka sɛ me Facebook for no mu nyankɔ okay wɔn da so gyina so wɔn mu tie okay bia na obi wa brocho no wɔ haw very good so wɔn so yɛ ma mu break ɛyɛ nkɔ pa fa number ne to dwa no obi pɛ so free so a wɔnya number no very good ne bia send very good your number didi dwuma yɛ 0244 59 65 32 0244 59 65 32 0244 59 65 32 very good so the ɛka no nyankopɔn yɛ wo to ha asase so ɔyɛ ngaa ɔmba 1 million ɔde agya wo kwan wuduru 13 years 12 years na asase so ɔyɛ wo menses na aka 300,000 na kyɛ 700,000 ahye time da so ɛso a aso nkosua ne san asa nti ɛbɛsrɛ wo ɛnɛ mmerem aka baako kora ahwehwɛ grofan ne nom sɛ de bɛyɛ nkosua ne bɛnyini na atoa ma wo nkosua 300 no nkosua 300 million no ɛnto sɛ wonya wo menses no ana emu 300 ana 400 pɛ ɛna wobɛto ɛno bi na wode menya wo menses ɛno bi na wode bɛwo sɛ woyɛ abortion ɛno bi na wode yɛwiɛ nti hwɛ ne yie yɛnua maanom tumi fa nnuro nom sɛ wɔn de sisi wɔn awo ho kwan etumi sɛ yɛ nkosua bebree nti yɛbɛsrɛ mu sɛ wɔde aduro bi wanom aduro bi sɛ deɛ ɛyɛ a ɛbɔ wawo ho ban na wayi na menses ne mma fa grofan ɛyɛ waduro ɛnyɛ sɛ ɛbɛha wo daakye yɛ number no yɛ 0244 59 65 32 0244 59 65 32 yo mama mami fabi tu asoma ya ne yɛn medical care to aso doctor aka menses ne ho ase na menso mema obi ehun sɛ grofan mo duro no ɛnyɛ duro a yɛ yare ansa na yanom yɛ woni pa bi wɔ hɔ a ɔmayɛ ɔmo ho menyare nso mente apo menyare mente apo aduro bia wanom bi ohun so me pa atwa hwɛ grofan mo duro ne bi nom ade a ɛya sɛ wobɛbrɛ abiri mogya ni dia yɛ adwuma aduru baabi ɛsɛ sɛ wodi brɛ so mfa so na yade bi nti yɛtuatua nuane ahodoɔ mesrɛw ma grofan ɛmɛw enima bebree wo ha esisi wo ye maame ne ye papa no mabra bom a senko mu hu grofan a anka ne emma saa bra wanyina duru baabi esese wo di aduane a nka ne kondo no ene wo ntimi nni bi ye tue ne nuane ahodo bebree wo mene hu ntasuo etima sere se wo ye oba na abema emma grofan empa wa brabo won sata ye wutitiriti wona ye wutitiriti wo ye adwuma kakra bi a na wapere obi nam oduru baabi na wagina hodin ade osmani so yimitum me pa cho ma grofan emel bo modi anom bi na grofan dance ye wo ho no se wonnom ya de ye kan de wo be kan se ye kan keke metwa nwa fa grofan wo wi na to chira sa ho meni brabre etima serew bo modi ama won sanka grofan ne bi wo ye adwuma kakra na wabre obi koda anadwo nani so tena won na biem obi tumi dadu baako oda no nkonom ebodu baako ne so tena on na biem gisa no pa no num ye be sori akọ adwuma no afi no nani kom obi nso de ne se okoda sori no pa wote bre pa woni padua ne mu ya na
ɔse ya na ne ho yɛ ne hehehene yɛwɔ nipa no bebree hɔ a wokɔdware bedura dɛm mu a afei na wɔfa afei na wɔakonturu ne mu sei sɛ ne ba ne mfa afei no dwi n'akyi ma no mesrɛ wo ma wo nsa nka grow fine mpɔmpɔ ahodoɔ a ɛbobɔ a wohuna no no Monsanka grow fine. When you should do say the kind of grow fine, no papa. One son when I you to no grow fine be. Your number with the best friend, no, 0244 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Mr. Wakuma Bob Peri Peri. You want the penny be brought see media pressure. Na metimi anom grow fine bia na mepa chawo wo betimi anom grow fine bi wakoma bo perepere eya anom grow fine bi ba bia ye ton aduro bia wo benya grow fine bia to na emom wo pe bi etu akogu shop a bia mekan unkofa bi afi no wa adwen se wokofa bi nti ba bia bekwa kofa no aye o problem amesrew bomodia ko Fred Mense ho e wo keo udru ho a wo benya bi wo ko Kolinak ho e wo Ashtown so a wo benya bi Mr Heba de o mrom udru ho benya bi Apidank so e wo mrom Sanso and a Danny Heba a womb room, Ikof, our Ashtown, Smart Heba, our Boise, Asempa Heba, our Kajitia, Taos Heba, our Adishman, Samdora, our Kajitia, have me, our Safuleba, Tiwa Heba, our Ashtown, Tinated Heba, and so our Sofulai, Chris K, our Esresso, Blazer Requa, our Q, Asempa Pharmacy, our Doom PZ, and a Costa Pharmacy, so our Pampa, so Adia Pharmacy, our Don Cake, Luca from Heba. Ewo kejetia na sax heba ono so ewo patase baby ambobo ye eye baby a wokona wo pe baako ana wo pe dudu atu a wokɔ awonsa beka ye wo cars so ye de nam abonten so ewo clinic yesan ewo clinic a ye nkoma ye di ye heba clinic ewo amakum run about obo was so Bank of Africa very good ye Bank of Africa wonse ma wi agumetrim pa sa ehu hia wampa nti bomodin na won so frɛ ye na ye more direction na bra na ye ne won tenase wo share cars ne bi nso na wonya grow fan ne bi a eno ano wonte bibi ase afrɛ yen ɛwɔ 0244 59 65 32 line na me de ama no ɛyɛ WhatsApp line wait me in voice note na wo de aba wo ofra us line me friend na you busy we no voice note na wo de ama your WhatsApp you beti na emwe bi ɛwɔ no Yamin show papa enunti na meka wo say grow fine mojadrei ya fa bibia na ye say Ghana ye ni akase ye koko ene ya dia ye grow fine mojadro na woni mfaso a ewo koko mu enunti menka nkyerɛw na woni menwum na mato de ama grow fine no wo say ade ba ko na menim na mani efra sesei mani abue ni amatie na menhunu grow fine mojadro na akoso ya medi hu adanse enti se metiase grow fine ya na menom wonso bomodia na fa wonyombra ye hu sampa grow fine ye ton dog ye ko asore nyom bi kire be hyase e beto ase na beto ase yo na ero sadete tie ye ka kire nua ma no se mo bia amfa ne mens eni agro wan hwe ya mens be me afre obonyini hwe grow fine mojadro no nanom 0244 59 65 32 yamishra obibia dasane ebehia ya doctor yamishra monso some the grow fine abana ma ene wiase man kokora mere wan obi a etumi num bia ne yebenya pomden me so wo hawo wo amane wo problem bi wo kunu wo yire be ma bia bu kwasea te se ne de yi bi oba bia bu kwasea be one be ma na ware wagya pade wafa oba ne se nkura ne nya wo dia me so wo da wo ne kunu netie ofa wo ba mesro ensura kire ma no yatoto ho ache emema no yake anu atuma che freyen ye bedi hu dwuma de ama 0246 824549 0246 824549 me producers numbers and 055 3672173 055 3672173 and 0246 903987 0246 903987 bo ofie efagmedia live edi and the Maa Akos nyame ya domu a wachina metena dwam ma bedwafo and afemi producers a wo moboa emadwumadie akonkan yadam nyina asema moniti a ahenema Sama yenti mi unu ya. Ama
time, yo. Therefore, I'm in a million, yo. Akuma monster, my end to me, yeah. I'm a bravo, I'm a man, so time, yo. Therefore, I'm in a million, yo. Your life's mess. Say it tight. About control down for about consumer red. Natural conference, like I said. And so when you bank with me, and until me, my dream said, measure show me the far. Me, I'm in February. Akoma coming in a prayer. And some funny phone, like I say. Our running cover repair. Saint in your friend, our reno. Until your friend, our reno. Akuma masema yenti miuya. Ama brabo ya mi basa. Ama meni sota meo. Brafo ba mi na memi yenyo. Akuma masema yenti miuya. Ama brabo ya mi basa. Ama meni sota meo. Brafo ba mi na memi yenyo. Siena way, and can I be off a bar? That's all I want it. And I'm already a baby. About Cofona Quawaria. And Quebec, I want to know if it's our Raymond Samoy. Hey, Akoma Monsem. Hey, I ain't the same way. Junior Menqua, no name what it. Heavenly Father, thank you for yet another day. Thank you for loving kindness. Thank you for tender mercies. In the name of your Son Jesus, let embargoes be lifted. Let yokes be destroyed. Let the bands of wickedness be loose. Let the veil be destroyed. Let the harvest be released. Let the increase be released. By the power of Jesus' name, I declare new beginnings. I proclaim new beginnings. By the power of Jesus' name, I thank you that I will never be the same again. And what the devil meant for evil is turning for my good. It's turning for my good. The tables are turning in my favor. The tables are turning in my favor. The tables are turning in my favor. By the power of Jesus' name. Ahmed Boachini 2020 Ghana most strongest man Ebe Kumasi a Contemporary Drive NMT ewa bra 20 best Atenase ewa Akoma FM 87.9. Victor Ampofuni Van Dam of KNUST na Ghana strongest. Me ba Kumasi dia na me pese metie drive time bia Tony Best on Akoma FM 87.9. Contemporary Drive. Bra befimanu bra befimanu. What's up, my people? It's your boy King Promise, and I'm right here on Akoma FM with my brother Tony Best. We're chilling on the Quantum Pond Drive. What I say? Brother, me see and wa Vienna. Wa shisha na mu na no to pressure. O ma me pass. So mo hwehwe Iniesta, shoe bring, a little club be kita sweater. Hey, I bet you know this your boy T Flow, and I'm chilling with my man Tony Best on Akoma 87.9 FM. Quantum Pond Drive. Don't touch it. Are you ready?
odo me no ne si suo enye ne na me be hia no bia betumi fo na watia na mogro me ho amobekọ mmadio metie Tony Best e wo Kwantempon Drive hey watia na mogro ne ho amobekọ mmadio strong Jesus. Hey Nasi, who are you listening to? I'm listening to Tony Best.